अहानबदा मरुइबा पाउ COVID-19 लाइचट का मरी लेना मणिपुर लेंगाकना लौखलकपा चेक्सिन थौरांगी थबक अमोइना हयेंगदगी मखल खुदिंगमक्की पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंह थिंगजिनख्रे ngasi ayu pung 8 tagi numidang pung 8 fawa India pumbada chathakiba janta curfew lamdam asidasu mapung fana chathakre COVID-19 के लाइचर थेंगना बा लेंगांग लौखलकपा चेक्सिन थौरांगी सरुकमदा जिरिबाम गे निंगसिंग खोलदा लेरिबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा ngasi क्वारंटाइन वार्ड अमा हांदोखरे असम के जोरात मेडिकल कॉलेज अमदे हॉस्पिटल दा कोरोना वायरस पॉजिटिव होइबा मियोय अमा लेरे हाइना मियाम ने मिपाइना रुरे सैंपल रिटेस्ट तौबदा नेगेटिव होइबदगी मियाम सोर होंदोकनख्रे अमदे इम्फाल की तोंगान मफम सिंगदा लेरिबा मिथुंगफम ओरिबा होटल सिंगी मैनेजमेंट ना COVID-19 थेंगना बा ngamjabi थाकता थबक पाइखरहुरी खुरमजरे टाइम्स ऑफ मणिपुर के मणिपुरी पाव मियंग ताबिरिबा मैम पुनमकपु असाप्रिया नतराम नोकचरे ngasi मरुई पाव सिंग मचाखाइन पिजरे मालेम की मफम कयादा कोरोना वायरस की लाइचत संदोरपदगी लमदम असिदसु चेक्सिन थौरांग सिंग लेंगा की माइकैदगी लौखलकपगा इरोइनना मखाताना लेप्तना थबक लौखनबगीदमक ngasi मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जे सुरेश बाबूना प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमदी यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी गा वीडियो कॉन्फ्रेंस की खुथांगदा वाफम कया खनखरे ngasi ayu pung 10 dagi hauna pangthokpa haukiba video conferencing aduda India da leriba tongan ba state sing chief secretary sing amadi atai official kayana sarukya khi Manipur gi oina su ngasi gi video conference aduda Manipur gi DGP LM Khaute special secretary home principal secretary health director health services director and medical superintendent Janim su sarukya khi video conference aduda lenga kasina hauzik tongan ba government gi stakeholder sing एजेंसी सिंह तमथिरब लेना असिदगी नाथोकनबा अमदे कन्ननबा लौखलकलिबा थबक सिंगी मरमदा वाफम कया थमखे मसिगी पाउखुमदा सेंटर अमदे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की माइकैदगी मणिपुर नतना स्टेट सिंगना लेना असिदगी नाथोकनबा होनबदा अंगंबा मतेंग पांगनबा होनगनी हाइबगी थाजबा वीडियो कॉन्फ्रेंस की कुथांगदा पिरकी हाइरी ngasi ayu pung 10 dagi hauduna pung 2 rom chupna chathakiba video conference adu hek loibaga TOMTV ka khanana unaba amada chief secretary Dr. J. Suresh Babu na hai मदुदी लमदमसिदा कोरोना वायरस की पॉजिटिव होइबा केस अमता हौजिक फाउबा फंगबा लेट्रबसु लौखतबा यादबा चेक्सिन थौरांग सिंह लेपा लेतना लौखतनबा ngasi की वीडियो कॉन्फ्रेंस असे पांगथोखिबने Manipur fortunately so far no case is reported, all are negative, but we have about more than 100 people who have come from outside the country, who are coming from the countries which are infected with coronavirus. So we have got this list from the Bureau of Immigration. So we have alerted all the deputy commissioners and the SPs to contact them and identify them. Today we are issuing a public notice that all these people whom we are also not able to trace, they should immediately call the call number here and register themselves. So we sincerely appeal to them to remain at home. Home quarantine is very important because coming 14 days for them is very critical. Because they should not spread, if at all there is an infection, hopefully they are not. If at all there is an infection, they should not let it happen to others. Nakalamada Bureau of Immigration amahaki mafam da pikhalakiba report amagi matung ina coronavirus na sokalaba laibak singda leiruba Manipur dagi hauzikna halaktuna leiraba miyoi singna athuba matamda manak nakpo hospital singda register tobiduna amadi yumdagi mapan thoktana home quarantine tawduna leibiyu haina su Chief Secretary Dr. J. Suresh Babu na appeal torkle. Panbayai madudi hariba miyoi singasi Imphal East amadi West, Bishnupur, Kangpokpi, Tengnopal, Chandel, Kakching, Ukhrul, Churachandpur amadi Thobal dagine. Makhatana Dr. J. Suresh Babu na TOMTV da hai. Hayengdagi hauna passenger puba makalamatagi gari sing chenbada athingba leiragane. Hiramasigi matangda ngasi lenga ki maikaidagi order amasu thoglagane. All will be stopped. Today anyway is band. So from tomorrow early morning, none of these vehicles should ply. Because the idea was that people should not travel from one place to another place to another place. The possibility of, if at all anything,
because we know what we are testing. What we are not tested, we do not know. There may be cases which are not yet tested. So zero risk is the best way. So if we are able to survive 2 more weeks, we are safe. So the government of India is trying to see that this current stage 2, that is only person to person contact, should not transfer into a community transformation. Once it happens to a community contamination, then it becomes very difficult to contain. So entire effort at this stage by all the state governments is to restrict stage 2 level at this level. Thasigi taramapanda India ki Prime Minister Narendra Modi na lauthokibagi matungina ngasi ayuk pung 8 tagi hauduna India pumbada janta gi curfew Manipur da su mapung fana chathakre. Numidang pung mapan fawa chathakiba janta curfew sinamara moiduna ngasi ayuk tagi miyamna yum dagi mapan thongna raktabana Manipur gi lambi pumnamak khuntak lansikre. Adu moinamak tangai fadaba thabak singi lanai gari singde adumak chanaki. Masigi mathakta Manipur Police ki maikai dagi su tangai fadaba emergency oiba thabak sing lakpa natana lambi da lakpa mioi sing wakal tahanbaga loinana mayum da halanki. Miyam nasu isa gi punsi kannabagi damakni khanduna yum da lainaduna chathakiba curfew adu mapung fana chauna mateng pangki. Bharat ke Prime Minister Narendra Modi na laibak asigi miyamda appeal tawkibagi matung ina ngasi ayuk pung 8 tagi numidangi pung 8 fawa India pumbada chathakiba Janta curfew ki sarukamoina Relief and Disaster Management Government of India ki liching makada Director of Civil Defence na numidang wairam pung mga tarakpa matamda Kanglaw Western Gate mamangda minute ama chupna siren khongduna COVID-19 laichada sigi lanthengda frontline da leiriba doctor nurse medical service toriba mioi singai kai khumna butki. Nakalamaromda pungfam asimaktada thangal kaithel pauna kaithel gi akoibada leiriba mioi singna yum gi thongnawda tholaktuna chakhumgi bukham tengkot kon likaya khingduna COVID-19 gi mayokta changsilakliba lanthenga sibu sawatkhi. Imphal East District ki wainasu District Administration ki meeting makada District Police Imphal East ke Police Station Singh amade Commando Mobile Team kaya nasu Imphal East ki mafam kaya da paksana siren khongduna ikai khumna bodke COVID-19 laichada siga lanthengna ba Doctor Nurse Medical Service toriba mioi singh da ikai khumna botuna miyam nasu masa gi thongal da tholaktuna kuba khukhi. Manipur gi nongchuk thong oiriba Jiribam district asu miyamna janata curfew mapung fana sagatpagi mamita khe Jiribam da laiba maru oiba kaithel amadi tukal sing thingjin khibata natana miyamna lambi chatna ba ukhidre amoromda laingak na lokotpa section thorangi sarukamoina Assam lomdagi changlakpa passenger puba amade lanai gari sing ngasi ayuktagi Jiribam da changlakpa thingkre adumoinamak oil tanker amadi LPG gari sing de adumak changhali hairi Panbay abadi laichadasi thingnabagidamag lokalakpa khongthangi sarukamoina Manipur lainga ke Transport Department na thokiba cherolamagi matung ina Interstate Transport System ge manung chaliba passenger puba bus winger Tata Sumo yauna passenger puba atai gari sing thasige kulhumdoi dagi makhataba order ma thoktriba fawba athingba thamkhrabani
भारत पुंबदा हौजिक चथरिबा जनता कर्फ्यू म्यांमार गा ताइनरिबा मणिपुर गे बॉर्डर टाउन ओरिबा मोरेदसु मियाम गे कोऑपरेशन गा लोइनना मपुंग फाना चथरि मियाम गिना कर्फ्यू सिबु सौगतपो ओइना लमदम अदोंग गे मियामना युम युम दगे मपान थोकनखिदे अमरोमदा मोरे टाउन अमदि मसिगे अकोइबदा लैबा मफम सिंगदा मखल अमतगी पैसेंजर पुबा अमदि लनाई गाड़ी सिंग चेनबा लेपखि मसिगे मथक्ता इम्फाल मोरे लंबिदसु गाड़ी चेनखिदे कोरोना वायरस संदोकपा तिंगनबा लौखलकपा चेक्सिन थौरांग ओइना इंडिया सिनबा थुंगना ngasi चथखिबा पुंग 13 गी जनता कर्फ्यूदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के ओइनासु डिस्ट्रिक्ट असिगे मियामना युम-युमदगी मपान थोकनखिद्रे डिस्ट्रिक्ट असिदा लैबा कैथेल अमदि लंबी सिंगदा लैंगाकना लौथोकिबा थिंगबा अमदि मियामगी कर्फ्यू नमरम ओइदुना मी इताक ताखि अमरोमदा हौकिबा नुमित निनी गी ममांगदगी चुंबा लानबा खंगदना नोंथक्तगी एरोप्लेन ना कोरोना वायरस ngathoknaba hidak chaithrakani haibagi tonga amasu sandoki थौदोक अमा थोकपा मतमदा तोंगा संदोकपदा कनबा मणिपुरदा ngasi ayuk pung 3 tagi hauduna चथकिबा जनता कर्फ्यू मनुंगदा नोंथक्तगी हिदाक कापथगनी हाइबा यावना मणिपुरदा कोरोना वायरस कन्फर्म केस लैरे हाइना सोशल मीडियादा पाक्तकनना संदोरकपदगी मियाम का हेना मी पाइनरुरे लैबा के चीरब तानफम से सिगुम्बा अरानबा पाउसिंग सोशल मीडिया सिंग मरु ओइना फेसबुक अमदि व्हाट्सएप लाना फानबा ngamdaba मोंगदा संदोकपसिना कोविड-19 लाइचर असिगी मतंगदा मियामगी वाखलदा हेना मी पाइबा अमदि खुनाइदा चरांगनबा थोखनबता नतना अफब पुरकनी हाइबगी थाजनिंगाई करिसु लेते हाइरे मरमदुना लैंगाकना तोंगा संदोकपदा थौना फबा अमदि हालेंद्रबा मियोइ सिंग असिबु लाक्सिनबा अकनबा थबक लोखटपगी तंगाई फदबा लै हाइना मियोइ क्याना फोंदोरकले मियामना यामना मी पाइनरिबा अमसुंग इंडिया गे मफम कयादा लेप्तना संदोरकलिबा कोविड-19 लाइचर असिगी मतंगदा मणिपुर हेल्थ डिपार्टमेंट पाइखलकलिबा चेक्सिन थौरांगी सरुकमोइना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट इन निंगसिंखुलदा लैबा 50 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा ngasi क्वारंटाइन वार्ड अमा ngasi हांगदोखरे मणिपुर हेल्थ डिपार्टमेंट गे एडिशनल डायरेक्टर पी श्याम सुंदर जिरीबाम गे एसपी एम मूबी सिंह सीएमओ जिरीबाम डॉक्टर ई ओकेंद्रो सिंह ना सरुकयादुना फमुंग 39 लैबा क्वारंटाइन वार्ड अदु हांगदोखे नाकलमरोमदा जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल जेएमसी गे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एम सुरजित की मीटिंग मखादा जिरी कैथेल गे कोइबदा अमदि कैथेल मनुंगदा फायर टेंडर सिजनदुना इसिंगना चामथोकपा अमदि सिसेंगदुना जेएमसी गे एरिया गे तोंगान तोंगान मफम सिंगदा कोविड-19 लाइचर असिदगी ngathoknaba अकोइबगी मफम सिंग लुनाना थमनबा थबकसु पाइखतखे आसाम दंगारंग चाही मरीगा थामंगा खप्तंगाइरिबे नुपी मचा अमा जोराट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दा कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइरे हाइदुना मिपाइना किबादो सैंपल रीटेस्ट तौबो मतमदा नेगेटिव ओइरे हाइरे नेगेटिव ओइबकी वाफम असे ngase योपुंग मरी ताबा मतमदा लाखिबा टेस्ट रिजल्ट की मतुंगिना रीजनल वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी ICMR RMRC डिबुगर असम की साइंटिस्ट अमसुंग नोडल ऑफिसर डॉक्टर वी बोरका कोटीना फोंदोखिबने आंगांग नुपी मचादु थासिगी 19 दा कोरोना वायरस का मानबा लायोंग उलकपदगी मार्च की तांग कुंदा सैंपल कलेक्शन तौदुना ICMR RMRC डिबुगरदा टेस्ट तौखे अदुमोइनमक टेस्ट तौरब मतुंग महाके रिजल्ट अदु नेगेटिव ओइखिबने नेगेटिव ओइरबसु मखाताना नुपी मचादु जोराट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दा महाके फिबम डॉक्टर सिंगना कुपने यंगसिली हाइरे अमरोमदा पॉजिटिव ओइरे हाइबा पावसिना ngarang नुमिदांगदगी असम याउना नॉर्थ ईस्ट की मियाम पुमनमक्ता मिपाइनबा पोखनखिबने मणिपुर का युमथंगनरिबा असम स्टेट असु जनता कर्फ्यू मनुंगदा मियामना युमयुमदगी मपान थोक्तना कर्फ्यू असि मपुंग फाना सौगतपगी ममी ताखे स्टेट अदुदा लैबा मरुओइबा मफम अमसुंग लंबी सिंग मी पुमताक ताखे अमरोमदा स्टेट अदुदा चेनबा ट्रेन अमसुंग बस सर्विसिंग पुमनमक्सु कैंसल तौखे कोरोना वायरस लांथेंगना बा चेक्सिन थौरांग लौखटपा लेप्ट्रे इम्फाल के तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा लैरिबा मिथुंगफम ओइरिबा अचौबा होटल सिंगे मैनेजमेंट ना कोविड-19 थेंगननबा ngamjabi thak थबक पाइखले हिरम असिगे मतंगदा TOMTV गे अखनबा पाउदम अमा फंगबिगने नोवेल कोरोना वायरस असी हौखिबा चाही 2018 की डिसेंबर दा चाइना की यूहान प्रोविंस तगी हौरक्तुना
malem paksana sandorokliba laichet amani laichet asigi matangda malem pumbada lokhan arakpa section thorangi matungina India langak nasu makhal makha kyagi section thorang sing lepa laitana lokhalakli Manipur dasu COVID-19 dagi ngakthoknaba langakna state asigi maroi ba kaithel sing thingjinba miyam punbada athingba thamba langak ki loisang singda visitor sing changbada athingba thamba yauna tongan tongan ba section thorang kaya leptana paikhalakli कोई बाबिना डायग्नोस्टिक तक डॉक्टर मंगलेम्बा कोई स्टाफ मैम से इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 से do's and don'ts मैम कोई लोइनमक कनो ताकपीखरे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर स्टेट की हेल्थ की कनो से मतुंगिना एनी इंस्ट्रक्शन एनी गाइडलाइन लागबो खुदिमक कोई लोइनमक फॉलो तौनबाना लोइनमक स्ट्रिक्टली रेडी तौरगा लोइनमक ले ट्रैवलर्स सी मोस्ट ऑफ द स्टेट कंट्रीज मैम से लोइनमक सील तौकिबनिना इफेक्टी तवी तौदबदी नती एंड अगेन कोई प्रिकॉशनरीज ऑनलाइन बुकिंग लाप खोप लोइनमक कोई रेस्ट्रिक्शन लेबा लेतबा बट कोई हजिकी गाइडलाइंस की मतुंग इन अदुम फॉलो तौरगा अदुम लोइनमक चली लाइसेट असigi matangda laingakna paikhalakliba section thorang sing asigi makha tarakpoina imphal manungda leiriba mithung pham oiriba maruiba hotel sing desu laichet asidagi ngakthoknaba lokhatpam thokpa thabak sing hotel singi authority gi maikaidagi lokhatli कोरोना वायरस से संदोरक्तनबा अदुम्बा अखोई लेइबा मणिपुर बाजार मैम बे संदोरक्तनबा सरकारना लोकलिबा चेसिन थरांगदा अखोई जु मतेंग पांगबा ओइना अखोई जु मोइगी इंस्ट्रक्शन मतुंगिना अखोई जु मोइगी कइनो मोइना हाइरेब इंस्ट्रक्शन दो अखोइना जु मतुंगिना चचगनी We have been following the instruction given by the government, and then we would like to request the public to stay home and be safe. Novel coronavirus natraga COVID-19 nagi ngakthongnaba laingakna lokalakpa cheksin thorang sing asi ngakna chatli haibasi Imphal mayol da leiba hotel sing da mami chawna tari hotel sing asina lokaleba cheksin thorang asi gumna laingakna lokalapa khongthang khudimak ta su miyam pumna makna corporation piba mathau tari camera person Naresh Kaloinana TOMTV ki damak paudam zaribi ASHAPRIYA Lorembam TOMTV News Imphal World Health Organization WHO na lauthokiba cheksin thorang singi matung ina isa na cheksin thorang lokhatuna mi painariba COVID-19 laichada sidagi ngakthoknaba tongan ba pambai kaya leire lokhatpa yaba cheksin thorang singi manungda alcohol percentage wangna yawba hand sanitizer sizinaba natraga sapona khutsa sengna hamdokpa tangai fade anaba miyoi singi manakta changluraba matungda mai mitta toina paibiroidabane yumgi chakhum thabak sufam da leiba bench desks na chingba sing toina disinfectant sing sizinaduna taithok nan thokadabane COVID-19 ge laichada sigi matangda isana isabu educate tawjagadabani adumakpo local natraga national public health agency sing samna hairabada World Health Organization gi website natraga local health professionals sing degi information sing lawgadawani nab mahi tabagi mahuta fever tawduna lok kangna khuba horakpa sina miyoi ayambada laichada sigi hanba symptom oire fever natraga lok khure khanglabadi isana khangna yariba makai lam chathokpigano Flight chatlingai fever tawraklabadi athubada crew da inform tawiyu yum hek yobaga athubada health professionals sing tanabiyu lokhuba natraga hakthi khanba matamda disposable tissue natraga rumal sizinaduna makhum khumba dustbin da thadabiyu loinana khutsa sing na hamdokpiyu chahi humfu gi mathakta leiraba miyoi sing amade cardiovascular disease respiratory condition natraga diabetes na chingba leina leiba miyoi singdana COVID-19 laichad asi launa bayabagi chance wangna lei Maramasina, Makoi Yoina, extra precaution loba oina, Miam Tinba Mafamadi, Anaba Miga Sokna Samnaridabane. Hakchang Nuaitrabadi, Isana Kangna, Yumdagi Mapan Topigano. Dr. Natraga health professional sing Tana Biduna, Laichada Sigi Layongi Matangda, Laukalakadaba Jackson Tarang sing Kangdokadabane. Hakchang Amdrabadi Yumda Chaba Thakpa Matamda, Imung Manungi Mioi sing degi, Tokaina Laiduna, Tonganba Kol Lik sing Seasonaduna. Kutna Chaba Mahuta Cutlery sing Seasonagadabane. Sor honba matamda nungairaktrabadi athubada doctor tanabigadabane laichada sina sandokle haina khanglaba lamsingda leiriba miyoi khudingmakna pakhatpa nungnangba pokpa haibasi hauna sane kari karam cheksin thorang sing lokhatpa yabage haiba thidokpagi tangai fadaba dumak leire Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal ge Medical Superintendent Dr. CH Arun Kumarna TOMTV da phongdorakpada hayeng ayu pung 9 dagi hoduna RIMS ki isolation ward manakta COVID-19 screening flu-like clinic ama chalaiba horagani haire.
Resident Doctor Singda koina suti ga pithoiba moisu parikha chu naksilabani aduma koina cancel tokthya suti loba yaroi haina koi cancel torga leiri makoi gi services koina darkar lakani emergency gi damukta koina covid 19 screening haidana flu like clinic ena hayingdagi pung nipan dagi salai ga dori isolation ward ki manakta masigi main power kena chingalak pasi Dr. Nipuni pan ga masangani in rotation da another mana casualty ki mamang da OPD mamang da ekoina koi doctor ma thamaga security service thamaga pura bedket kharaga ana basi screen dauraga OPD rom da lakadoba ana bana somna changbiro ana bagi sebari cha sing thelakuna somna changbiro aga flu like symptom leibesina asomna kanda chanpiro red line follow to view red line gi matondu da hojiki clean to leramani hena koi taksaba exercise mock drill ngasi pungni pandagi pangtokre Mamang Chahigi December Thadagi China gi Wuhan province tagi haurakhiba coronavirus na malem gi leibak sinba thungna sihan kiba punba missing housing fawda lesing tara humdoiga nifumapan sukre aduga positive oire haina confirm tawraba case na lak ahumga lesing taret ka chaniga mauta taret oire laina asidagi fagalakhiba missing na lesing mauta ni thoiga chahumga marifuni thoi yaukhre amaromda India da laina asina sikhiba missing manga oikhibaga loinana positive oiraba confirm case na chahumga kuntrani thoi yaukhre aduga laina asidagi mapung fana fagalakhiba masing na kuntaret oire pandemic oiraba covid-19 gi yenglaga laichada sibu laksinaba laukhatpa khongthang amoina koirengai da leiba Catholic Medical Hospital Center gi regular OPD amadi routine operation pumnamak hayengdagi hoduna thasigi kuntramathoi fawba leplagani haina hospital asigi director na thokiba cherolamana khanglakle adomainamag emergency oiba anaba sing layengbadi pung kunmari gi khudong chaba makhatana pikhigani adubu hospital da lakchingai da mangjaunana paw fawirakadabani hairi Hauzik Malem gi oina oirokliba COVID-19 laichada sige achauba mipaiba sigi yenglaga lokalakpa cheksin tharangi saruka moina lamjingba group private limited ki makhada chalairiba office amade department sing hayeng March kul humdoidagi April manga fawa shutdown tawragani haina lamjingba management and services private limited ki human resource Christina Koizam na thadorokpa cherol mana haire cherol asina makha taraduna shutdown asida lamjingba group ki Times of Manipur TOMTV lamjingba Times Pauche Lamjingba Dairy, Lamjingba Hospital and Medical Research Institute amade chinjak.com di consiloi haire khudong chadaba sigidamak miyamna waru bidanaba cherola cinema khatare ngase ayu pung tare tagi numidangi pung mapan fawa India pumada chathakiba janta curfew gi pungfang manungda Prime Minister Narendra Modi gi khongfam adubu saukalatuna City Police Station gi team na Pauna Bazar Thangal Bazar Nagamapal Khuyathong amade Khwairamman Kaithel gi koiba mafam singda Paksana sanitization drive chathakre Maru oina kaithel manung ya morakai hunthofam singda chathaki ba drive adu mari lenana city police ki oshi maibam sudir na haikibada hauzik malem gi oina chauba mi paiba mo oiba coronavirus ki laichat paring asi manipur da sandorokta ba cheksil hobo tangai fade miyam nasu isa isa na gyantana mi kung na leiba mafam singda changbigano ngasi chathari ba drive asi maru oina miyam da awareness pina bagidama chathaba drive ne makata nasu drive asi adumak makata na chathagi gani haina makna makata ki self restraint distance thambiba yari makai yumda leisalaga jarga leba thaba katang chapiba social gathering sing asi topiba aduga koi police department di 24 hours nei for anything everything we are ready adu gi paramo inasu IMC gi part amani actually adubo koi thanana adum sanitization habasi adum koi chathajari makhata na zu tawjagini COVID-19 thengna ba lengak na lakolakpa khongthang singda mateng oinaba Sagolban Assembly constituency gi MLA RK Imona mahaki MLA oibagi thagi tolop tagi tangkhayama kakthok mahaki MLA oibagi thagi tolop tagi tangkhayama kathoklagani haina lauthokre ngasi MLA gi maikai dagi thokiba cherol amana sel gi tengbang adu lauthokladuna makhatana COVID-19 na miyoiba khunaida chauna singnarakle laina asina achau pisak Laira ina khun makhaidana malemgi tongan tongan balaibak singda miyoi lising taramathoi gi mathakta sihan khre India da su laina asina landaraktuna miyoi mari hat khre laina asina Manipur su sokaloi hainingai leite haujiktagi hauraga lakadori ba chayol khara asida ekhoina ahen ba cheksin tharang lokhatpagi tangai fadaba lakle lamdam asida su lairiba miyam pumnamak
leingaka amata oina khusamnaduna lanthengminaba changi amarom da laichar asibu thengnanaba leingakna paikhalakpa thaurangsing amadi lairaba miyamgidamak mateng oinaba lamdam asigi lanai miyoi MLA Minister Singh isa isa gi angamba senfam sing katpiu hairakle COVID-19 लाइचट का मरी लेना मणिपुर लेंगा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज सिंगे अटेंडेंस चादा यांखई हंथहनबग लोइनना रोस्टर नाइना थबक कारकनब खंगनख्रे थौरांग सिंह अरांग चीफ सेक्रेटरी ने लुचिंगदुना पांगथोकिबा मिफमना लौकिबा वारियो की मतुंगिना पाइखलखिबने प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नथोकिबा ऑफिस मेमोरेंडम अमगी मतुंगिना डिपार्टमेंट असि मखादा लैबा एम्प्लॉयज सिंह तंखाय अमा ऑफिस काबग लोइनना लेमहौरिबा तंखाय अमना युम युमदगी थबक सुनब खंगलकले हिरामसिगा मरी लेना हेड सिंगना ग्रुप BCD की एम्प्लॉई सिंगी रोस्टर अमदे ग्रुप सेमदुना पुंगसिंग नाइना थबक कारकनबसु खंगनख्रे मखाताना एम्प्लॉई सिंगना रोस्टर नाइना थबक कारकप मतमदा युमदा लेहौबा एम्प्लॉई सिंगी ओइनसु टेलीफोन की खुथांगदा पाउ फाउनदुना तंगाई फद्रबदी ऑफिस कारकनब थौरांग तौगदबनी हाइरे इंडिया पुंबदा कोरोना वायरस संदोकप थिंगनबा लेंगाकना पाइखलकपा चेक्सिन थौरांगी सरुक मोइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के ओइनसु डिस्ट्रिक्ट अदुगी DC नीता रामबम नथोकपा याथंगी मतुंग इना लमांगदोंग कोनुंगदा चही खुदिंगी सजीबु नोंग पानबा चेराव नुमित्ता पांगथोकपा लाइगी थौरमदु कुमसी चहीगी ओइनदे लाइगी तौदबा यादबा थबक खक्तमक पांगथोकलगने अदुगा मियामना चिंग काबा मदि लाई खुरुंबदी थिंगले हाइना कोनुंग लाइरेंबी लाई सेवायात कमिटी लमांगदोंगी लाई सेलुंगबा एनजॉय कुमार थादरपा चेरोलमना खंगलकले COVID-19 amara moiduna lamdam asida oiriba fibam asigi yenglaga makha taba order ama thoktiba fawa Sri Sri Govindaji Temple Board na nungtigi Govindaji Temple da usop kalamba du leblagani haire masiga mari lenuna usop asigi damak hanana isu tawkiba token sing asidagi handoklagani amade makha tana token sing pibasu leblagani haire Temple Board asina thokiba Cherol amana mathaki wafam asi fongdokladuna laigi oiba tangai fadana tawdraba yadraba thabak thoram singde akaknaba mi masing thamduna adum makha chathaki gani hairi कोरोना वायरस समरम ओइदुना लमदम असिगे मियामदा थोकलकपा याबा खुदोंग थिबा सिंग अदु येंगलगा मणिपुर गे मनुंग अमसुंग मपानदा फिल्म शूटिंग तौबा खुदक्तगे थिंगबा थमले अदुमोइनमक लैना असिगे हौजिक ओइरिबा फिबम असे करीगुंबा फगलकलबदी अथिंगबा सि कोमथोकनी हाइना फिल्म फोरम मणिपुर गे चेयरमैन समजे साबम मंगोल जाउना थोकिबा चेरोलमना खंगलकले मणिपुर दा सनामही लाइनिंगबु माइनॉरिटी रिलीजन ओइना लाउथोकपा यारोइ लाइनिंग असिना मणिपुर गिदी मेजॉरिटी लाइनिंग नि हाइना कंगलैपाक हिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर की प्रेसिडेंट वांगखेमचा चिंगतमलेन फोंदोक्रे सगोलबन थांगजम लेकाइदा लैबा लुबसिगे ऑफिसटा ngasi पांगथोकपा पाउमी सिंगा उनबा मदा महांगना मखा तारदुना कंगलैपाकता सनामही लाइनिंग असि मियोइबना हेक खुंदाबा हौरकपा मतमदगे चनदुना लाक्लबा लाइनिंग ने मालेमदा लैरिबा सिविलाइजेशन सिंगे मरकता ख्वाइदगे अरिबा सिविलाइजेशन असि मैतैना ओइरि मसिगी खुदम ओइना कंगला एक्सकेवेशन दा चही लिसिंग कुन हेलबा मई इलबा चफू मचेत फंगबगी वफम लेख्रबने अमरोमदा लाइनिंग असिबु माइनॉरिटी नि हाइरिबा सिसु अरानबु वफमने लमदम असिदा लैरिबा मैतै युमथोंग खुदिंगी लाइनिंग थौ सनामही लानरिबने महाकना मखा तारदुना पुमनमगसि येंगलगा सनामही लाइनिंगबु माइनॉरिटी रिलीजन चिंगहनबा यारोइ लाइनिंग असिबु माइनॉरिटी ओहेल्लो हाइना दाबी तौरिबा मैतै लुपसिंग असि लैंगाक्तगी करिगुंबा कानबा खरा फंगनबा तौरकपा खोंथांगने लुपसिंग असिगा मैतै सलाई तरेक की मतंगदा थिजिनबा मदे मैतै लाइनिंग की मतंगदा थिगतनबा लुप अमा ओइना लैरिबा कंगलै हिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर असिगा करिगुंबा हिरम अमतदा खनरंबा लैते हाइखि कंगलै हिस्ट्रिकल कल्चरल रिसर्च सेंटर जे मोइना रेस्टार्ट तौ हाय अइना रेस्टार्ट के दौ तौरने के मोइना रेस्टार्ट तौरदी मोइगी हंदबा वाखलुगी कंडीशन अमा इ थक थमजल्लानी अइ तौरोइन तौद्रिने मोइगी मोइना रेस्टार्ट तौरदी मोइ कंडीशन खरी थमानी रे अखोइ कल्चरल रिसर्च सेंटर सि मतकता रेस्टार्ट तौबदा कंडीशन सोइन खरा यावरने हारिबा मधु तौरोएना अखोइ तौदबने मरमदी गनो इबो अखोइ मितै खरदा लैबा अखोइ अखंबा खरदा लैबा ओरजु अखोइ मितै ओइना सिनी मितैना कंट्रोल तौबा यारोय कनाना कंट्रोल तौबा यारोयबा हुजि मैतैना मा पुथोरेना वाई मैतै बसे वाहन ठोक यावदबा ओरिजिन लेतबा लेबाक्सिदा मरा तादबा वाइने मैतै आइबा वाइ लेतेबा मितै
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯀꯦꯕꯨ ꯃꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯟꯕ ꯃꯄꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯁꯥꯒꯦꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯧꯋꯦꯅ ꯄꯨꯌꯥꯗ ꯏꯔꯤ ngasi nungtil phone ki ba pau che singda kari kari maru oi ba pau yaw ki ba habadu mayam punna khamina se kanglei pa ki maira bharat pumbada janta curfew mapung fana chathari manipur da su curfew asi miyam na mapung fana sogatle jiribam hospital da famung kuntra mangarom thaba quarantine center handokre minister nemcha kibgenamadi mla ke leisiona chasata chatuna tengbang polam kaya marom pikre Manipur da coronavirus na naraba miyoy kya changsin kre haiduna lan na pau sandokuna miyam mi paiba pokhalle Assam da coronavirus na naba miyoy amata leite Hemant Biswa Kangla pau Manipur yaw na laiba ki mafam pumna makta pum taramari gi janta curfew chathare coronavirus na siba taruk sukre positive oibana chahum ga nifu mathoi sure foreigner nifu mathoi yaure social welfare minister na temang pikre manaba CRPC chamagani nifu mari matam kaktana chalaikre India da coronavirus na naba mising chahumga kunmari henkre awang nongpok lamdam da coronavirus naba miyoy amata laitre nungsi chana na laimina na ba minister nemcha kibgena chasada ma de sampui da mateng pangkre aroi bada maroi pa mu kanna COVID-19 laichat ka mari laina na Manipur lenga ngalakhlak pa check sin thorang ki thabaga moina hayeng dagi makhal khudima ki passenger puba gari sing thingsin fre ngase ayu pung tare tagi numidang pung mapan fawa India pumuda chathakiba janta curfew lamdam asida su mu pung fana chathakre COVID-19 के लाइचत थेंगना बा लेंगाक नलकलपा चेक्सिन थौरांगी सरुकमदा जिरिबाम गी निंगसिंग खुलदा लेरिबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा ngasi क्वारंटाइन वार्ड अमा हांदोखरे Assam के जोरत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दा कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइबा मियोय अमा लेरे हाइना मियाम नमी पाइनरुरे सैंपल रीटेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइबदगी मियाम सोर होंदोकनखरे इम्फाल की तोंगान तोंगान मफम सिंग दा लेरिबा मिथुन फम ओरिबा होटल सिंगे मैनेजमेंट ना कोविड-19 थेंगनबा ngamzabi thakta thabak paikharore ngasigi wenadi matang asida Manipuri Paulo Shinjare Paumi eng tabiriba myam punamakpo ASHAPRIYA namukana khuramjare